Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako da instalirate jedan od najboljih antivirusnih programa, a isto tako i da ga deinstalirate. Pa da počnemo. Uđete u Microsoft Store. Zatim gore u pretraživanje aplikacije. Ukucate AVG Antivirus Free. Sačekamo malo da se otvori. Ok, sami što vidite, znači, to je program koji je jedan od najboljih, znači AVG Antivirus Free. Vidite i sami, znači ko će da piše, pošto je mene srpski prebačena tastatura, instalira, a kod drugi će pisati install, kome na engleski. Znači kliknete na ovo, instalira, i sačekat ćemo dok se program ne instalira. Preuzimanje u toku. Sporije se preuzima, ali ovo iziskuje dosta malo više vremena, ali sačekat ćemo. Evo još malo i gotovo sa preuzimanjem ovog programa. Nakon instalacije ovog programa pisat će vam: želite li da dozvolite ovoj aplikaciji da napravi promjene na uređaj? Kliknite na ovo da. Kada otvorite, znači, AVG Antivirus Free ovaj program, pisat će vam: štitimo vas na ovoj mreži. Zaštitni zid vas štiti tako što blokira veze sa drugim računarima, štampačima i uređajima na nepouzdanoj mreži na koju ste povezani. Vidite. Zaustavite prijetnje u realnom vremenu. Web, e-mail, pošta, napadi hakera. To, koliko se prebačite na premium, onda ćete moći da se štitite od hakera i ostalog, znači lične podatke svoje i sve ostalo. Ovako možete da koristite, znači ovo što vam je u ponudi. Svakako se ovaj program štiti na ovoj mreži. Gore vam piše otvori zaštitni zid. Sam piše koju mrežu koristite, možete da sakrijete postavke. Tu kliknete. Na svaku mrežu koju ste povezani, tu ću vam pisati. Ovo, kako želite na premiju da plaćate, tu možete da dodate, znači zaštita od curenja, spriječite da osjetljive informacije sa računara procure na mreže druge. Znači, ovo će vam pisati samo premium security, upozorenje na skeniranje portova. Upozorim ako neko skenira moj računar, potraži za otvorenim portovima. Nadogradi odmah to koliko želite da platite sam. I ovo isto samo premium security, upozorenje na prevare
upozori me na pokušaj napada putem RPA prevare. Znači, idemo na aplikacije. Ovdje su vam mreže. Sad, ukoliko želite da skenirate vaš uređaj, pokreni pametno skeniranje. Kliknite na ovo. Vidite, operativni sistem izgleda dobro. Ovdje virus i drugi malware skenirani, napredni problem. Skeniranje u potrazi za malwareom pisat će. Svaku aplikaciju na vašem računaru skenira ovaj skener preko ovoga programa da vidi da nema kakve prijetnje po vaš računar ili hakerski napad i tome slično. Evo, završeno je skeniranje. Vidite, piše operativni sistem izgleda dobro, virus i drugi malware izgleda dobro. I napredni problemi skeniranja u potrazi za dodatnim problemom. Pronađena kao jedan lozing. Ovdje kako ovako pišu neki problemi lozinke u slučaju tome slično da mogu biti kompromitovane. Samo kliknete na ovo, reši sve. I evo vidite, gore će napisati, znači, rešite napredne probleme iz AVG Internet Security. Sve ovo zaštićeno. Ovo drugo se plaća. Kao što sam rekao. Tu izađete. Uđete ovdje u meni. Pisat će nam, znači, unesete aktivacioni kod postavke, moja pretplata, proširenje, zaštiti moj telefon, sve ovdje imate, znači, ako želite. Imate i trajno brisanje podataka sa kompjutera, znači, tu kliknete. Ovdje, ako želite da izbrišete sa računara, znači, trajno brisanje datoteka, izaberete datoteke, kliknete tu. I ovdje vidite i sami sa vašeg kompjutera slike, video zapise, šta god želite da izbrišete, potvrdite, kliknete na tu ikonicu i onda ovdje kliknete na ured. I tada ćete brisati trajno taj folder šta god želite da brišete. Trajno brisanje diskova i to možete isto ovdje i trajno izbrisanje datoteke ovdje izaberete i isto tako obrišete. Zađete na ovo zatvori. Gore ukoliko imate obavještenje, tu kliknete, evo piše i sami kao što vidite štitimo vas na ovoj mreži. Zaštitni zid vas štiti tako što blokira veze sa drugim računarima, štampačima i uređajima na nepouzdanoj mreži na koju ste povezani. Kliknete na ovo, otvori zaštitni zid. Tu ukoliko želite, možete da sakrijete postavke nepouzdane mreže. Znači, ovo je problem kada instalirate i ukoliko prihvatite da vam promijeni neke postavke, bit će vam ovdje, možete ga staviti kao i druge aplikacije. A i znači na
u desnom ćošku, donjem polju, na strelici vidjet ćete sa desne strane, kao i sami što vidite, zelenom će vam biti označen ovaj program i pisat će vam zaštićeni ste, kao i sami što vidite. Kada ga instalirate, ukoliko želite da ga deinstalirate nakon instalacije ili u slučaju da vam ne treba, onda kliknete u Start menu, znači uđete u Start menu, pa u podešavanje, to je postavke, a onda u aplikacije. Tu kliknete. Ovdje će vam se prikazati sve aplikacije. Idete prema dolje. Evo kao i sami što vidite, ovdje je program AVG Antivirus Free. Znači, ukoliko želite da ga deinstalirate i obrišete sa vašeg PC računara, laptopa i tome slično, kliknete na njega i ovdje će vam pisati deinstaliraj. I onda ga obrišete, kao i bilo koju god želite aplikaciju odavde izbrišete. Znači, kada budete kliknuli tu da instalira, on će vam se automatski izbrisati sa ovoga mjesta gdje su ostale aplikacije. Znači, iz aplikacije i funkcije on će vam se izbrisati i kompletno nećete ga imati na vašem računaru. Znači, u ovom klipu sam pokazao, ukoliko želite da zaštitite vaš računar, laptop i tome slično, jedan od najboljih antivirusnih programa je ovaj koji sam predložio, a to je AVG Antivirus Free. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.